Kene kadai ke jingja ka papen kendit ya ka pertei baro ka wei ka baning kong jong ka White House correspondent dinar kala kalalong syaka caka syong sir ka bakrau tam mentak sngi ka arpun riu terigu yong ar car pun riu telada pikwa bentip kamlia sa sengap ya kene ka video do benakut parwat klet ban share like ban subscribe do kumju ya kene ka channel kenang penyo ya ki news update ke bansawan katba kinong ya lambah kemat jong ka US kentup ya Donald Trump kidang don hapo ka caka penlong kawai uwei briew bala leitur syadu sya checkpoint jong ka secret service bat ulas dang ban siat kuli kyrshan latip ya unong siat kumukole Thomas Allen ubadang lai puwis nem karta kibuar pahara kilayo ban kemi u hasen bat hadin ba ulayo ya kecing sitom la perki u sya hospital hapo kecing pahara ka paperking uwei udukot jong ka secret service ulayo ya kecing sitom na kane kecing siat hakapor ba udang persang ban telakam ya unong syun baro kinong ya lambah kemat kila sya pen kendri no na kato kecaka da ka speed ka jingle niam baro ka wei kila sya pen sange hasen ka sarkar US kala de register ya kamoko duma persya yo Ellen kentup ya kecing hiarthma yo officer sarkar ka FBI rengkat bat ki pulit kila sedang ya kecing tokit ka babnia banti peladau Ellen uldon kano kecing adai bat ki kenhun leno lane lada ule ya kene ka kam marwei Donald Trump ulah keren hadin kene ka jingjia hakaba ulah khot ya unong siat kumulun wuf ulah kentu badai bandon ru kecing tokit ka babnia halor kene ka jinglong kecing pahara hakatu ka caka namar kalong ka bapen lengo ba ubriu bakit bun kitir siat ulah ban poe hadu ka checkpoint Katie, do you have all your stuff? I'm fine. Cool. Yes, sir. Go to your right. Go to your right. Push out back there. Yeah.